lahar patimuni koktuma hainu hai kasai faifirukha Udaipuro bokastini salbromno hasni gereng thairogo lahar patimung patiwi tongmani koktuma kasabo abahaikeno Udaipuro bokastiobo lahar patimuni koktuma kasai faifirukha kisapano muthagui manlia police rogbo lahar patimung ungui tongmani rogno Swrangchati Udaipuro Maharani outpost amchio Hirapur Tinguriabo Shukur Ali Mongui bisi thamchiba omonni Bushajla Anar Hussein bike tiyei nogni lamrumani nogni lamrui Maharani Bazaro Tangi Tongmani Jorabo Khongsa Auto Malkhong Bono Thutairi mani bai Shakduku Mankha Anar Hussein Ulo Ganagini Tongnai Lukurok Nugui Bono Gomoti Hangor Shakamnogo Tubui Failekya Shakamnogo Tubumani Yagulo Shakamnogni Shaknani Dr. Rok Bini Halokno Nugui Bono Taisha Bubagrakor Agulini Zibi Shakamnogo Refer Klai Rohorka Taboksak Joratui Police Rok Bahaino Thutai Kalangnai Auto Malkhong te Chaloknaino Rutugui Tonglaikho তুমি বাড়িতে যাইতাছলা কোন জায়গা থেকে এমন সময় বাড়ি কোথায় বাড়ি কোথায় তিনগুড়া হিরাপুর আচ্ছা কেমনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে হ্যাঁ বাইকে আসলো কোন জায়গাটা হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হিরাপুরের ডাউনটা নামতে কোন সময় এর নাম কি কি করে কই যাইতে আসলো Rajarsi College of Education and Skill Swbaijakkha hasteni ma farongni bagui kothoma kaham tei rungsrungi tongnai Sikla sikli rongni bagui bo kothoma kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography obohai gobangkho course available tongo Rajarsi College of Education obobai simi thaglia Rajarsi College of Education and Skill tei bo tongnai extra curricular activities tei tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obohai dal bidal gobangkho course tongnai only on Rajarsi College of Education tei bo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagui hostel bo April talni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagui kokduk ungkha 98736738758729801803 Rajarsi College of Education and Skill